Maikanem abilin. Tinapalabas. Nagbaligi da ami ken lando iti panggap da kini Donya Anita. Naalat ang arot ti kwarta akini daw ni ami ngawan dakes anapasama kadakwada. Iti mansyon da Carlota. Simmangpet ni Victor. Ket impakaam muna anay destino da iti San Isidro. Ket isoda dagiti mangkemeg kadagiti rebelde. Iti kutamot da ami. Dimteng timay sa aparawanawan da. Ket kadwana ni Ella. Itagagayem. At 20 tuloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem abilin. Mansong! At saka dami! Nakita mo itigalan ng turong ditay! Ah? Huh? Auntie Ella? Gusto yan! Auntie Ella! Anya, tinapasamakan ka! Auntie Ella, kumusta ang tiriknan? Agyaman na kiti taraon nga interview. Pasensyakan ami ha. Gapo iti gagar ko ang makakita kada kayo. Rimwara ko na dagos iti mansyon. Sa anak pa yan anamigat. Kan uray iti aldaw. Jak pa'y nanghan. Anya? Kalpasan na. Nabanugak unay asimang at diti ko tayo anak adayo. Auntie Ella, anya tigagaram. Ami, kaya't ko lang nga ipakaamukan ka nga addan da Victor dito San Isidro. Isuda dagiti na idestino dito'y amang kemeg kadagiti rebelde. Anya? Ipakaamukan ka. Iti kasta, maliklikan ti panagpipin na tayo. Kasaan arumbang nga agpipin na tayo kayo. Nga agkakalaban kayo atalo. Auntie Ella. Jak imbagbagakan kwa na amaisakan a rebelde. A rebelde kayon kanilando. Inlimod ko da itakan kwa na. Nasayaan. Ami, saan mo kumaha nga itulok nga agpipin na tayo kayo kada Victor? Iso apang nga asin. Sumurot kan kanya. Dua kayo kanilando. Anya? Saan amabalin akalabanan nyo dagiti soldado? Tama isagmak kayo laang. Saan nga iso dati kalaban ni Auntie Ella? Nudikat ti Mayor. Katsakbay amatiliw da kami dagiti soldado. Nasken amatay pay nga umuna ti Mayor. Kan ti asawa na. Anya? Hanggang ami. Pangaasim. Denggenak kuma. Saan ka akap-kapin ano? Ngam inbilang kan kas pudno akapsat. Wano anak ko. Iso anapatag ka kanyak. Kanayon ko nga ibagada ito'y kan ka. Sipod pa'y addata iti asyenda. Ngam saan mo mat nga ikan iti importansya? Auntie Ella, napatag kayo kanyak. Ngam saan amabalin abas ta panawak ti grupo. Adda ka rin kari ti tunggal may sa kada kami. Agtitinulong kami dito eh. Urian niya pa'y ti mapasamak. Anya? Katagyaman ak iti impadamag mo kanyak, Auntie. Di kagdanag. Liklikak ngagsabat ti dalan mi kan ni Victor. Ami, anya timbagan ni Ella kan ka? Kasi ti sigod mang ansong. Umaynak manin palagipan. Agan nada ka no. Taaddan soldado ang mga nup kadagiti rebelde. Dahita lang timbagan. Owen, Sigurado ka? saan ka kumanga agdwa-dwa ka ni Auntie Ella? Saan na tayo nga isagmak day chay? Maawatan na tikadda tayo dito'y kuta. Wan matkit di. Awan pa nagduwa-duwak kin kwa na. Tano kalaban tayo kuma? Nabayagan nga enrobo na tayo. Pwede nyo day ta.
Iso asapay la ko ma. Tamaik ka ti dua-duayo kan ko ana. Wenani, di ka danag. Sa anak nga dua-dua ken ni Ella. Naitulod mo ni Ante Ella. Wen, aging gana kadaanon iti asyenda. Day tatirigat na. Tamasapol ang malabsan tayo ti Asyenda Alban. Iti isa sang at tayo diti kuta. Sana balik ta dayo nga. Ken may sa. Talaga min adalan dayo dyan nagiti mapanaganaw. Lando. Anya ti makunam iti imbaga ni Ante Ella. Pagsasaritaan tayo ito kadamang anso. Iti may parang nga aramiden. Ni Victor, may sa kadagiti soldado ana idistino dito'y San Isidro. Ba't iti kadaksan? Tagkakalaban tayong sanot din. Ngam no day tati kasapulan. Apay kit din asaan. Ami. Tenyente, mayat da ito'y nagkampuan tayo. Asidig ti kabisera. Wen, nasaysaya dito eh. Medyo na nga to dito yung adiso. Kahit sana basta makadanon ti kabusor no adaman. Pudno da ito, tenyente. Nalawat ti San Isidro. Kan, nagngangato dagiti bantay. Kasla narigat tayo ang masarakan adagos dagiti rebelde. Ngam masapol ang makita tayo ida. Tenyente. No ita. Natalnapay lang ti aglawlaw. Tamo da siguro ti kaadda tayo ditoy. Ngaminto nagangay. Sigurado amang isaknap damanin itiriribo. Itindahin dyan gaya mapasa ti kabisera ti kampo dagiti soldado. Medyo na nga to ti diso ngayon da. Wen baos. No apay-pay lang amin nga dadagita soldado. Kaslawan pa nagtalag da iti pulis dito San Isidro. Baos. Mana, aglayon ta ni Jay Manson. Nakita tameten no anya banda ti kampo dagiti soldado. Kayo kami napasurot ni. Senyor! Dumnag kayo. Senyor! Abay baga kada kayo, katdanggan nyo. Ano ka, senyor? Ano ka, senyor? Hindi pa siya na, senyor. Bart! Senyor, kanda kayo amin. Senyor. Kaya't kumay baga. Akalaban tayo, nagiti may asoldado dito'y San Isidro. Ngarod, tunggal masalaw yung asoldado. Patayin nyo. Senyor! Alamirin nyo dahita. Senyor! Kaputa adayo, anasirsirib kayo ngem isuda. Saan ka di? Ako ang senyor. Senyor, masapol ang mapukaw na kita soldado. Isupay apasal sa liiti dalan tayo. Anya, kasta ti imbagam kadagiti pasurot ta? Wan, Kalabanan da dagiti soldado? anya kuma. Sabagay, uray adda dagiti soldado. Saan nga isuda ti makalapad iti kayat kong aramidan? Anya, Ngamjak kayat ti kadada ditoy. apay. Kabaulan dagiti pasurot ta apatayon dagiti soldado no bilang Ang papada ti tao may salang ti biyag na. Uray pa soldado da. No matamaan na iti bala. Matay damat. Tasaan damat alimantok. ngam. Agtalagak ka da Bart. Kastamat ka dagiti pulis. Bilinak mo't dagiti pulis. Kat patsag nagtungpal da kanya. Salbakit di. Nagsardang amin na pagkwartaak. Gapo iti ka dadagita a soldado. Padasin tati agpag napag na dito bantay. Tenyente, iti da ito lang ata. Kas lamang anok tala. Juan,
Awan ti mangipagarop a soldado ta. Kakadwa, addan soldado dito San Isidro. Isonas kan, laganad tayo. Ano panda tayo. Ngam saan tayo agpatiliw kadakwada. Agridam kayo amin. Ado tayo itibunggoy tayo. Kat saan da tayo abasta maabak. Good. No ito. Saan tayo pala nga agaramid iti may kaniwas. Agpalamis tayo pa'y. Dalawa ka di. Kaya't ko di sumalog, Rosa. Agmay may saka manang? Uy, Kuyugan na kanya manong lando. sana ka sa pulan. No kasta, siya kunti mang kuyugan ka. Ano? Wan manang, kuyugan ka langan. Nasayat mat. Tap na mawatwat ti bagik iti panagnak iti adayo. Sige, agpakadaak ka ni Mang Anso. No kasta, si Malog da. Apay asa na nagpakada kanyak niya ami. Di kagda naglando. Agsublita ka no adagos. Kuna ni Rosa. Paparanda ka no? Hindala ka no aggatang iti masapsapol da. Anya? Bay tamanin ti rason no apay si Malog da. Lando, Surutag ida maanso. bayamon. Agtalak ka kini ami. Masirib ni ami. Ti kunana. Saan tang agbayag iti pamananda? Isu nga urayon tayutan. Rosa, panag ko ng kadikat mailasindak dagiti kabuso iti daytoy alam. Saan manang ami? Atidog akulot day tawid mo. Kan, adda siding iti baba ti agong mo. Sa adamat basit lipstick mo. Kas ka na empleyado iti munisipyo. Oray ka, napintas ka mat Rosa. Saan amadlaw asika ni Rosa? Ala, umay ka. Adarantaan ta akitaan. Anya? Sa pulang ta dagiti soldado. Anya? Umay ka, surutin na. Ito yaklaan ng turod ngagpalabas iti alitaw. Babaeng dagiti usarag apag pinta. Ipintak ti asyenda. May mayatan dito yung ayan ko. Tawan timang mga ko ang parikot. No dikat dagiti unila ang ti tumatayap timang mga ko. Awan ti parikot ang mga ko dito'y turod. Ijay gayam ti ayang ti kampo dagiti soldado. Wen manang ami. Apay ka di. Saan ka mabutang? Apay, amoda ka di, aribeldeta? Ha? Limabas na lang iti batog da, saan ka di? Wen? No kasta nga ron, awan ti pagbutngan ta. Nagtanag akiti gusto manang ami. Amangan no kapkapan da ka ngamin. Kat maamuan da nga ta. Di mo itulay. Ala, umaykan. Agsublitan iti parlor ni Sunshine. Wen manang? Puurat lang ang dagiti nagano arot nito. Talaga dagiti babae. Di da mo tiraramidin da. Purak dagiti arot. Iti asis na. Aramidak nga abulo. Halika. Anda ko yun. Malakamapuran dagito eh. Tanaga mo. Oh, Lando. Adda ka gayan dito eh. Sinapol ka. Kunak mo si Malog ka. Saan mangansong? Jacket asalong nga sinin ti biling na. Kan agtalag ka ni Ami. Nasayat mat.
Agpupur kagayam dito ay dagiti mulmulam. Uwan mangansang. Sige, panawan ka pa yung dito ay. Tinamok lang tayan mo. Sige mangansang. Beka, tinigsan ti ako eh. Nabanlog ako na. Ito pa lang. Agi na natabit. Wan, Teniente. Iti ipapanta dito bantay. Awan mo ti sabali ang naglaw ta. Wan nga rin. Kita ang Teniente. At dagas asok iti dahi abanda. Ha? Amangan mo't no. Dita na banda ti kuta dagiti rebelde. Anya? Anyat pa nagkunam Teniente. Mapanta ka di iti dahi jaya banda. Wen, mapanta. Masarakan nga tanda Victor ti kuta dagiti rebelde. Ingata asok ti pupuran ni Lando tinakita da. Gagayem. Di uliwana denggan tituloy tinobela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon Jun Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Maikanem Abilin.